akafanelanga abathini awamkele umuntu. But umoya ongcwele kufuneka kuqala sibe ngabantu abakwaziyo kuqala kuba siluvume ukholo. Sakudlula apho ngamanye amazwi sidlule ukolelo leziholo. Sakudlula apho into elandelayo kubantu abanefaith kuThixo ubabona ngento bamba bangabantu abevayo. Awukholwa uThixo ungumkhatheli ovayo. Awukholwa uThixo awuvia kwanele uba uve nje kuphela. Into elandelayo uyenza. Ukuba kamthando ngaphakathini kwakho kusenengqondo ephikisana nento eyinikwayo kufuneka wazi ukuba ukholwa lukho ngaphakathi kwakho, ngoba abantu bakukholwa bayaneliseka abantu. Once inkolo kuThixo iphile ngaphakathini kwakho sikubona ngokwaneliseka. Xa ungumntu onganeliseki nazizinto ozinikwa ngabakhokheli, izinto ozinikwayo phezu komhlaba ngabantu abakukhuselayo, once ungoneliseki, then we know ukuthi faith is far from you. Now ukholo once ufike ngaphakathi komntu liyakususa ukholo from one point to the next point. Xa unokholo awukholwa uThixo angeke umhlalo wilantuliyo izolo. Xa sikholwa uThixo into yokuqala sizayenza njengoba sihleli etafile sizawuqala siyibale ngezinto zika-2025 kunezinto apha endleleni esiphazamisene ngazo. Xa sifika namhlanje kwisayini yoba siyakholwa uThixo sizazilibala zona. Awukholwa uThixo uyawalibala. Xa ukholwa uThixo uyazilibala zonke into ezimbi, ukhumbule ubuhle okubona kubazalwane bakho. Xa ukholo luphila ngaphakathi kwethu siyasuka ezimeni ebesihleli kuzo ngoba siyazi ukuthi uThixo ungumhlengi wethu. Xa ukholo uthathe indawo mani ngaphakathi kwakho, you are not the same. Uyatshintsha. Kuba izolo ubulapha kuba nyani mani ngoba unamkele ukholo nomoya ongcwele wamkele noko kusasa silindele ube kule ndawo. Ngosuku olulandelayo silindele uba uphinde uthini ukhule. Ngamanye amazwi ukholo liyamtshintsha umntu. Anathi uyakholwa ukuthi uphile ukaphile. Size apha kule nkonzo abanye bethu bengenabo ubudlelwane noobhuti babo, abanye bethu bengenabo ubudlelwane noosisi babo, kodwa sabungena apha safumana ubhabhatizo lokolelo lezolo. Loo nto ke iyasitshintsha ngoba ukholo lwethu lusenza sisuke from point A to point B. Awukwazi xa ukholo uthi usenabafowenu ongazwani nabo. Ingabuhlungu loo nto. Sikhonze nawe dadewethu, sikhonze nawe mfowethu, kodwa awuzwani nabantakwenu ekhaya. Ubizwa ngegama elikhulu kuthiwa ngubhishophu webandla labafosile. But wena nobrada wakho indlela yenu ayikho right. And noba ngela nguwe, ngoba nguwe umnikezi woxolo, noba ngalwa nawe kodwa ukholo ngaphakathi kwakho funeka losulele. Nokuthi bangabakwenu, bangabakwenu bayalo khona bangalala ngabakwenu bona. Because wena uyimbewu yokholo ngaphakathi kwefamily yakho, uyimbewu yokholo kwisizwe sonke. Akunawuliwa nakweli bandla sinomvelele because sinembewu yokholo. Ingabuhlungu dadewethu njengokuhlela apha nje umhlela nowayithi wenu ndiyandibona namntu kahle nyhani, kodwa ingabuhlungu into yohamba phaa ebheka ekhaya umama wakho ulala ngeenyembezi ngomntu othi wamkela umoya ongcwele, ngomntu oneengubo ezimhlophe eziyisayini yokholo, kodwa ekhaya alukho ngenxa yakho. Ingabuhlungu loo nto leyo.
kabuhlungu bathethobakathi ngabe silenzana uxolo kwezomhlaba kufuneka mani inanda le sizaxa sihamba tata njengoba manje nanda mnothalezimotali sizawuhamba ngala maxesha kuthiwa kuhanjwa ngawo nanda andinandaba ngoba ndiyazi nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andisayi kwesaba lutho Kalau bang apa mani kuthiwa soyika inanda ngenxa yokuthi benanda ebusuku usathana lowo sizawuhamba kule nanda ebusuku sizawushumayela ivangeli lenanda nizawuhlupha bona lona sizohluphayo nothini bantu basenanda balapha kusukela namhlanje aniphinde nihlutshwe ngamaphara sikhona lizawuthi phara lisathi lisayicabanga le nto wasuthi uvele baba uvele wena mzalwane wam lizavele liyiyeke loo ngaye sizoba ngamaphara inanda umhlaba wethu siphunyiwe baba and lesizoyenza kulo mhlaba senanda sihambisa uxolo sihambisa uthando lukabawo uthenge masilahambise singesandla kodwa ke sizayisaba Ubaba usinikeze izincwadi ezimbili. Ubaba uvule incwadi yezenzo 19 waphinde ubaba wathinta incwadini yezenzo 8. Uthi-ke ubaba umpostili uPawulos wafika endaweni okuthiwa yise-Efesu ehambisa izindaba ezilungileyo kungavumi ukuthi athule uPawulos. Into emenza ukuthi uPawulos angavumi ukuthula yinto eyayingaphakathi kwakhe, ngoba uthi ubahawo uma mina ngomkelile umoya oyingcwele akuzukuvuma ukuthi ngithule ngoba wona kumele ngikhulume ngami. Wafika eFesu uPawulos wafika abafundi uthi nina uma nithi ningabafundi niyakholwa namamkela yini umoya oyingcwele na. Uthi-ke baba neqiniso babengeke babengabi nalo iqiniso ngoba wayesefikile onegunya one-authority. Ngisho kuthiwa babengafisa kangakanani kodwa ngenxa yokuthi
siyathanda noma sithandi njengoba sesiphambi kwababa imiphefumulo yethu laba abamkhulu bethu ithi incwadi yesambulo bakhala kuNkulunkulu bathi Nkosi aze kube nini ungehluleli uthathe igazi lethu ulibuyisele kwabaphilayo. Sinapha namhlanje ngenxa yabo asithandi siyathanda ubaba ungaphakathi kwethu uza kubasindisa. Kodwa into efuneka kimi nakuwe ukuzinikezela kubaba. Into efuneka kimi mthandwa nakuwe ukuzinikezela kubawo. Nansi inkinga yabantu abangasekhona. Mabekhala bakhala kuwe. Ayafika amaphupho kuwe bethi balambile abangenile emndenini. Afika amaphupho kuwe bethi bayagodola. Bakhala kuwe. Njengoba bekhala kuwe namhlanje kusho ukuthi-ke nokusindiswa kwabo kuzoba ngawe. Nokusindiswa kwabo umzimba, igazi abathembele kulo yileli lakho. Khumbula phela ukuthi izono zabo zikuphi. Ithi incwadi yeBhayibheli izono zoyise zokwehlisela kubantwana. Mina nawe siyi-product yobaba mkhulu. Isibongo sakaHlongwane angisazi saqala nini. Zonke-ke izono zoHlongwane zikuleli gazi lami. Nezono zababa mkhulu bakho zikuleli gazi lakho. Ithi incwadi yeBhayibheli ezulwini kaNkulunkulu akungeni isono khona. Ithi incwadi yeBhayibheli ezulwini kaNkulunkulu kuhlala uNkulunkulu ongcwele akungeni isono khona. Iqhinga likaNkulunkulu linye. Ithi uNkulunkulu uma ethumela indodana yakhe ayizokwamukelisa umoya oyingcwele kulabo abayivumileyo ukuze izono zabo zisuswe. Umbuzo-ke uthi-ke obaba mkhulu bazowamukela kanjani umoya oyingcwele ngoba bona sebaphume ezinyameni? Ithi impendulo esinikwa ubaba namhlanje bazowamukela ngawe. Sewufikile-ke namhlanje phambi kweNkosi ukuba izokwamukelisa abantu bakini abangasekhoyo nabantu bakithi abangasekhoyo. Ithi incwadi yeZenzo 8 ubaba ahalamuze kuyona okanye sithintele kuyona. Kunomfundi okwakuthiwa nguFilipi ofana nami nawe. UFilipi akakaze azathule washumela izindaba ezilungileyo bafowethu nanodadewethu. Uthi ubaba sithunyiwe la eNanda ukuhambisa izindaba ezilungileyo. UFilipi akazange athule kodwa uFilipi into ayengenayo yigunya lokwamukelisa umoya oyingcwele. Nani bafowethu nani bodadewethu sinimelile namhlanje kuba nize lapha kepha thina asinalo igunya lokwamukelisa umoya oyingcwele. Ukhona namhlanje onegunya lokwamukelisa umoya oyingcwele. Ithi incwadi yeBhayibheli kuZenzo 8 wathi ukuba-ke iSamariya lonke ilamukela ivangeli okanye indaba elungileyo ezayiqhamuka noFilipi. Wayesethumela eJerusalema. Wathumela eJerusalema walanda onegunya. Kuthiwa wathumela eJerusalema walanda umpostoli uPetro. UPetro waphelezelwa nguJohane behla baye eSamariya. Wehla uFilipi wehlela ngezansi esenikezele kuPetro noJohane. Mabefika uPetro noJohane akushongo ukuthi bathi kubona mabazile ukudla izinto ezisikhombisa okanyanga yonyaka bazothola umoya oyingcwele. Kodwa kuthiwa uPetro noJohane babakhulekela 1, 2 bababeka izandla bonke laba abantu ababekholiwe egameni kaJesu ngokubekwa izandla uPetro noJohane
kuthiwa ke wehlela ke umoya engcwele. Yile nto ke ezokwenziwa kuwena namhlanje mthatha ekukholweni kwakho nasekukholweni kwakho. Ikhona mina inkonzo lesikholwa kuyona ekhaya noma ngeke ngilisho igama lawo, kodwa kwafika abafowethu laba nodadewethu bathi mina ekhaya, woza Msani mfana kaStongwane, uyabizwa enkonzweni yabapostolo abayishumi nambili bakaKristu uzosebenzela usindiso lwakho kanye nobabamkhulu bakho. Into eyangenza ukuthi ngivume ingoba mina ngiyakholelwa kubabamkhulu. Into eyangenza ukuthi ngibalandele ingoba mina ngiyakholelwa kubabamkhulu. Ngashawa uvalo makuthiwa babamkhulu bami abayanga ezulwini. Ngashawa uvalo ngoba omunye wababamkhulu ngangimazi wanesikhundla esontweni ekhona. Mangizwa naye ukuthi umkhulu wami akayanga ezulwini, yangithinta lento ngasukuma abanandini. Into eyenza ukuthi ngithinte ingoba bathi babeyichaza le ndaba bathi umkhulu wakho okhokho bakho bakholwa babhabhadiswa egameni likaJohane, babhabhadiswa ngamanzi kwaba yinguquko, balala phezu kwamathuna bangawuthola umoya ongcwele. Bathi-ke ndodana yabo sekwesikhathi sokuthi kuvume wena namhlanje ukuze bona bazokwamukisa umoya ongcwele. Mabeqhubeka-ke bathi lo moya ongcwele iwona owuvuko lwabafileyo. Bathi lo moya ongcwele iwona oluvuko wabafileyo. Bathi obabamkhulu bami bebefaniswa nabantu abafile baze bangibalela izinto ebezenzeka emndenini wakithi okukhombisa ngempela ukuthi bebefile obabamkhulu. Bathi uma beyibala lezi zinto ngakholwa. Akekho umuntu ongathi umama ezikwele. Inyanga sezimbalwa sesijabula lekhaya kuba kuzofika umntwana omusha bese thi umntwana uphumile. Mabehamba abadala beyohlola kuthiwa hayi salwazi salekhaya esasinabathola abantwana sinomona naso asifuni wasani ezovela ibe ngabantwana lekhaya. Sifike samkhahlela umntwana waphuma, simkhahlela kumakoti, simkhahlela kudokotela. Wasekwenzela lento ekuthiwa yi-miscarriage. Akaziphumelanga umntwana. Ukhahlelwe ngumphefumulo walesa salwazi esihamba sinomona sinenhliziyo ebuhlungu yokuthi sona asibatholanga abantwana. Now lento sesizoyenzana kwabaphilayo. Namhlanje leso salwazi kungenzeka ukuthi sikhona nakubo.